Zdravo svima, danas smo došli u Fujnicu, mjesto tovarište na Teferić, pa hajde da vidimo kako je ovdje. Eto ja, sada koji se baš sviđaju, nek ne dođu. Još je rano, ali naroda mnogo ima kao što vidite. A kako klomi? Ja. Kako ide? A jedan pozdrav za kanal Kraljica Bosni. Jesam malo. Može ispređamo svirke za jednu rušu i za sve cijene goste.
sad trebamo narepice. Hoće ljudi? Hoće, kako?
Otiđi bolan. Slikaj me malo jeboti. Koja je to? Može li pozdrav za kanal Kraljica Bosne? Može, eto, pozdrav svima i da vam je srećno. Hvala, Ajde. hvala lijepa. Što treba dovući? Treba li šta? Ja sam keš da. Naravno materijal, ostalo sad za. Evo najveća ljepotica danas. Nemoj da nas snimate, ena vidi Boga. Hvala. Dobra.
Evelina, gdje je Evelina? Ajde, ajmo god. Pazi uješće, pazi, biš bijesan. Bruni ovu ženu. Ništa nije problem. Ja. Evo kolega. Gotovo? Tina snimaš, jel? Snimaj sliku. Valja.
Ana Fahria. Jes, Fahria. Bravo si, kakva roda i ne znaju. Pa će drugo, ja sam meni kaže izbor, kada ti ideš u pes. Evo, Allah mi prije, možda neki pola sata se. Ja ne mislim. Evo, reći, evo. Ja sam našao kad mogu doći, kaže moraš uvijek. Neću. Nije sramota dalje. Ponesi od nije čak. Ja da ga dole pa najbolja igračka.
Sad će biti drago, jebote, hajde. Ne znam ja, ne razumijem. Ne vidi bola. I eto, dragi moji, tu bi bilo tu za danas. Nadam se da vam se sadržaj dopada. Ako vam se dopada, obavezno se pretplatite. Hvala unaprijed.